Historijsko-geografski aspekti raseljavanja Bošnjaka u 20. stoljeću. Naziv Bosna, koji se po prvi put spominje u 20. stoljeću, vezuje se za područje oko gornjeg toka istoimene rijeke Bosne. Tragovi naseljavanja ljudi u Bosni se mogu sa manjim prekidima pratiti od paleolita, a političko-teritorijalna organizacija od ilirskog perioda. Ipak, prva bosanska država se javlja u srednjem vijeku. Od toga vremena iz te malene jezgre, koja se prostirala na 5 do 10% današnje Bosne i Hercegovine, bosansko plemenstvo je svoju vladavinu širilo na okolna slovenska plemena, te tako izraslo čak u Bosansko kraljevstvo nekoliko stoljeća kasnije. Svojevremeno Kraljevina Bosna je obuhvatala veći dio današnjeg prostora Bosne i Hercegovine, a povremeno i znatne dijelove današnje Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Stanovništvo je bilo većinom slavenskog porijekla, kao i autohtona ilirska plemena koja su te prostore naseljavala još od bronzanog doba. Slabljenje bosanske države je u 15. vijeku dovelo do njenog pada pod osmansku vlast, pod kojom će ostati sve do 1878. godine. Iako je političko-teritorijalno uređenje Osmanskog carstva više puta mijenjalo, Bosna je u kontinuitetu zadržala svoje ime i približan pristojni obuhvat, dok je stanovništvo doživjelo svoju kulturnu renesansu, ali i jačanje svog nacionalnog jezgra. Od tog vremena se učestalo počeo koristiti naziv Bošnjak, termin koji do dan današnjeg označava porijeklo i pripadnost jednom narodu, sve do 1877. godine. Novopazarski sandžak je bio šesti najistočniji sandžak bosanskog pašaluka. Proces propadanja i gubljenja teritorija Osmanlijske imperije bio je praćen masovnim mahudžirskim migracijama. Migracija Bošnjaka bila je dio jednog šireg procesa njihovog protjerivanja i iseljavanja sa Balkana. Proces je dobio na intenzitetu nakon održavanja Berlinskog kongresa, kada Bosna biva okupirana od Austro-Ugarske. Nova administracija u Bosni je napravila korijenite promjene u društveno-političkom životu, koji se direktno odrazio na život običnih ljudi. Tranzicija je imala dalekosežne posljedice, osobito na demografske karakteristike Bosne. Osmanlijsko carstvo, u strahu od mogućnosti da pri okupaciji Bosne Austro-Ugarska može okupirati i Novopazarski sandžak, odvaja ga od Bosne i pripaja ga novoformiranom kosovskom vijaleti, u čijem sastavu ostaje sve do Balkanskih ratova. Austro-Ugarska je 1878. godine odlukom Berlinskog kongresa okupirala Bosnu, za koju se od tada koristi dvojni naziv Bosna i Hercegovina. Okupacija je izazvala jak pokret iseljavanja bošnjačkog stanovništva u Tursku i druge krajeve pod njenom upravom, naročito u Sandžaku, Albaniji, Kosovu, kao i Makedoniji. Tačan broj iseljenih, nažalost, nije nikada utvrđen, ali se smatra da je tokom Austro-Ugarske uprave iz Bosne u Tursku odselilo oko 140.000 Bošnjaka. Bio je to ne samo izraz prihvatanja novog stanja, nego je znak duboke duhovne povezanosti tog stanovništva sa Turskom. Bošnjaci su se kontinuirano iseljavali iz svih dijelova Bosne u periodu od 1878. pa čak do iza 1914. godine. U pojedinim periodima iseljavanje je bilo intenzivnije, pa historičari govore o valovima koji su bili izazvani vjerskim i političkim razlozima. Tokom 40 godina Austro-Ugarske uprave zabilježeno su 3 velika vala iseljavanja. Prvi, nakon 1882. godine, drugi u periodu borbe za vjersku i kulturnu autonomiju,
iseljenička vala bila su motivirana, prije svega, vjerskim razlozima i strahom od mobilizacije, dok je posljednji bio više politički uzrok. Složeni muhađirski pokreti su vezani za represiju koja je primjenjivana nad bošnjačkim stanovništvom radi etničke pripadnosti, ali i radi vjerskog ubjeđenja koje nije bilo prihvatljivo za nove administratore. Ratna zbivanja su također išla u prilog ovoj pripadnoj aktivnosti etničkog čišćenja, tako da su Balkanski ratovi, kao i prvi veliki rat odmah nakon njih, još više pokrenuli rješavanje bošnjačkog eposa. Proces rješavanja je samo mijenjao intenzitet, ali ne i smjer. I dalje je za Bošnjake čador spasa bila Turska. Tim trnovitim putem je prošlo više stotina hiljada osoba. Radi vremena u kojima se putovalo, dužine puta i nesigurnost. Više je nego sigurno da nisu svi ni stizali do krajnje stanice. Procesi muhađiruka prema Turskoj su trajali od uspostave austro-ugarske vlasti u Bosni i Hercegovini 1878. do kasnih 70. godina 20. stoljeća. Muhađirski procesi su imali utjecaj na ukupne prilike na prostoru Balkana. U početnoj fazi značajan broj muhađira se iz Bosne i Hercegovine kretao put Osmanskog carstva, odnosno Kosovskog, Viteljskog i Solunskog vilajeta i dalje prema unutrašnjosti Osmanskog carstva. Značajan broj bošnjačkih muhađira se naselio i na prostoru Makedonije, vjerujući da će to biti njihovo trajno prebivalište. Spletom historijskih okolnosti jednom broju muhađira Makedonija poslužila kao privremeno prebivalište, pa su nakon izvjesnog vremena muhađiri nastavili svoje putovanje dalje prema unutrašnjosti Osmanskog carstva. Bošnjački muhađiri su počeli naseljavati Makedoniju još 1878. godine. Značajan broj muhađira iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka naselili su u ovom periodu brojna mjesta u Makedoniji. Prema raspoloživim podacima, bošnjački muhađiri su činili značajnu skupinu u Makedoniji. Naseljena su brojna mjesta. Nedaleko od Skoplja se obrazovala posebna muhađirska kolonija i osnovalo naselje Hasanbegovo, naseljeno sa 70 do 80 domaćinstava iz Bosne i Hercegovine. U ovom naselju muhađiri su pored kuća izgradili i džamiju. Za doseljene bošnjačke muhađire u Makedoniji su posebno bili pogubni Balkanski ratovi 1912. do 1913. Ratovi u kojima je oslobođenje jednog naroda imalo za posljedicu istrebljenje drugih naroda nisu mogli imati oslobodilački karakter. Cilj rata u Makedoniji nije bio samo zauzimanje novih teritorija, već je eliminiranje suprotnih etničkih i verskih zajednica. Do početka drugog Balkanskog rata, prema podacima Islamskog komiteta zaduženog za transport muhađira iz Makedonije preko Soluna u Osmansko carstvo, bilo je registrirano 135.000 lica koja su brodovima upućenim prema Anadoliji. U toku drugog svjetskog rata Bošnjaci su se izborili za nacionalnu ravnopravnost putem ZAVNO BiH i ZAVNOS-a koji su bili najviši organi vlasti. Bošnjaci nisu ravnopravno tretirani kao i drugi narodi u Novoj Jugoslaviji. U drugom svjetskom ratu je u okviru antifašističkog otpora, posebno 37. Sandžačke divizije, učestvovalo oko 15.000 Bošnjaka, ali je ipak po završetku drugog svjetskog rata teritorija Sandžaka podijeljena između Republike Srbije i Republike Crne Gore. Bošnjaci 1947. godine nestaju kao nacija sa političke pozornice Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, nestaju iz statistike, iz političke terminologije i nisu više subjekt politike kao narod. U poratnoj Jugoslaviji su se jedino za Bošnjake mijenjali statistički modaliteti nacionalne pripadnosti iseljenika. Oni koji su željeli iseliti trebali su se izjasniti kao Turci, pa su kao takvi u Makedoniji nakon kraćeg zadržavanja dobijali otpust iz državljanstva i potom se selili u Tursku. U to vrijeme su se u Skoplju masovno kupovale potvrde o navodnom turskom porijeklu.
Po nekim podacima od 1955. do 1958. godine iz Makedonije u Tursku je iselilo oko 160.000 ljudi. Nakon djelimičnih izmjena makedonskog ustava 2001. Bošnjaci u Makedoniji su nabrojeni kao jedan od naroda koji čine nerazmjenjivi kolorit makedonske države i društva. I pored brojnih turbulencija, teških iskušenja, otvorenih pitanja i problema, Bošnjaci hrabro opstaju na području Makedonije. Po popisu iz 2002. godine Bošnjaka u Makedoniji bilo 17.018 ili 0,84 od 100. Podaci iz navedenog popisa ukazuju da Bošnjaci u Makedoniji danas žive u 128 mjesta i to u 26 gradskih naseljenja i 102 seoska. Većina od 96,9% Bošnjaka živi u 18 opština, dok su u ostalim opštinama neznatno naseljeni. To potvrđuje da Bošnjaci jako u malom broju predstavljaju homogenu cijelinu, prilično zatvorenu i veoma nemobilnu zajednicu u granici Makedonije, što se može tumačiti strahom od gubljenja vjerskog i nacionalnog identiteta. Bošnjačka zajednica svoj nacionalni identitet pokušava očuvati kroz njegovanje kulture i tradicije i vezu sa maticom Bosnom i Hercegovinom.